Tugot, ti napalabas. Napalabas. Sinarungkaran manen ni Bakat Ansing milyon iji pagbaludan. Kampay idi, ket ginura ni Bakat Ansing milyon. Tapno ada pampanunutan na. Mas daw mat milyon no apay agimura ni Bakat Ansing. Iti day tagun daway, panggap nga ipasapol ni Fortesa ni Unyol kadag iti buyot na tapno patayin dan daytoy. Iti sa bali abangir, nakapungtot ni Bakat Ansing idi makita na nga adda sa bali a tao iti balay na. Isungay nala na ti shotgun na, ket pinaturungan na ni Unyol. Inlawlawag met ni Unyol ti amin ken ni Bakat Ansing, tapno dinapaltugan wenno papanawen. Kabayatan na, agsarsarita, dadayana, ken Bakat Ansing. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Ante Ansing? Ay! Lindon! Ha? Ay, Nakigtot ka, Ante Ansing? Kan, apay nga imbalikas mo tinagan ni Lindon. Aqua. Agpampanunot lang amin itay. Imasidig ka, iso anak laatak, Diana. Anya? Ngam apay ang naibalikas mo tinagan ni Lindon. Riniribok nakakadiday jay a tao? Ay, saan pa'y arong mga maamuan ni Diana ti amin? Diyak pa'y laibag pagka. Ante Ansing, kasarsarita ka. Anya tinaramid ka kaday jay a Lindon? Ay, awan, Diana. Bunga laang ti pan nakakigtot ko. Iso na ibalikas ko tinagan ni Lindon. Sigurado ka, Ante Ansing? Uwan, Diana. Di mo latan ikaskaso na dyan na ibalikas ko. Gaputa bunga laang ti pan nakakigtot ko. Agbati kayo payla dito'y tribo, Lindon, Ruben. Sa dino ti papanam, ang kalignas. Agsubli akon ije patad. Nalabit nga agdandanag itan kanyak ni Celia. Aganad ka nga rod ang kalignas. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Agsubli ak tumatla dito'y tribo. Inaklag parang kan ni Celia. Siga pala tayo makaamu ka ni Diana, Angkal. Wen, Ruben. Saan mo't amabalin nga ikumusta ka kan kuana? Gaputa di na mo nga agkit-kita ta. Mailiw launay ni Ruben kini Diana, angkal. Talaga manong Lindon. Amumat nga isulang ti babae nga inayat ko. Gapukon ko na. Naglibas ak iti pagbaludan. Tapno lang saan mo ang mapagaremidan iti dakas. Pasensyakan iti dayta na aramid ko, ading ko. Ala, nalpas daytan. Lindon, Ruben. Di yun lagi pan ti dakas apagtang. Dikit di masakbayan, ti panunutan yo. Kuyugan kan, asumalog, kamagong. Sahanan, Baltasar. Kabaalakon ti sumalog nga agmaymaysa. Sige, kamagong. Agan anad ka nga rod, iti panagdalyasat mo. Urayak, ti panagsublim, dito'y tribo. Namnamaam day ta, Baltasar. Inaklakitaan ni Celia. Sigurado nga agdandanag itan. Gaputan na bayag as anak anagawid. Si malugaya man ni Tata Ignas ije lugar yo, Lindon. Wen sinay. Apa yung nagsanay kay tinaunhan? Adda ka di parikot, Lindon? Awan, sinay. Adda lang amin nalagip ko. Ket makonkonsensyaak. Mabalin ka di amaamuak. Noan niya day tapag parparikotan. Saanan? Atid duga sa laysayan. Kan amangan no di mo matla maawatan ti amin. Lindon. Sana bale. Ta nagbabawyak matanday jay ana aramid ko. Naaramid mo ko nang. Wen sinay. Imbaglakit din ta napakawanak matladye tao ang nakabasulak. Malpas to lang dito aparikot.
No natayin day jay a fortesa. Lindon, Kalpasan day tayo. Nasken atong palagmatan ti karik. Abayadak to amin dagiti nagbasulak. di ka maawatan. Anya ka di day tangay bagbagan. Adda na dagsa na basol ko. Ket amangan no dumteng to ti panawan. Amay balodak. Anya, maibalot ka ko nang. Wen sinay. No adda agreklamo kontra kanyak. Sigurado maibalodak. Lindon, Ngam no awan ti agdarom. Wen no agreklamo kontra kanyak. Posible asa anak amay balod. anya. Nabayag na agsarsarita da senyorita Diana kan Manang Ansing. Anya nga to ti pagparparikutan ni Manang Ansing. Kalaat ang nagulimak, kan naunag ti pampanunutan na. Adag tok-tok-tok, inakilo ka ti Rida. Celia, Ignas! ne, inarakop nakmatan iti nakaer-erot, Celia. Mailiwakon kan ka, Ignas. Kasta akma, Celia. Pastor kan nakpaimat Ay, uwan gayam, sumra ka. Kumusta ka, Tata Ignas? Nasaya at mat, Diana. Kumusta kayo matan dito? Ignas! Ne. Ne. Nakakusilap ka mat nga imasidag ansing. Anya ka din der aramidem, anti ansing. Agngir-ngir kamutan akas laaso. Ne. Apay ka di ansing. Anya ti basol ko kan ka. Agsarita tayo tinalapat. Ngam sana dito ti pagsaritaan ta. Sa dino ti pagsaritaan ta, ansing. Ijay silid ko. Anya? Agsarita kayo adwa, ijay silid yung anti ansing? Wen, Diana. Adda basol kanyak da ito alakay. Isong agsarita kami itinalapat, ijay silid ko. Naskan ka di pa'y nga agsarita da Ignas kan Manang Ansing iti silid? Manang Celia? Anyamot ton. Manang, maawatan ka. Ang awan mo't siguro ti sabaling aramidan da Tata Ignas kan anti ansing iti silid. Mabitla ang senyorita. Sa dino ti papanam? Inaktuktukan ida iti silid ni Manang Ansing. Anya? Itay da pa'y nga agsarsarita iti unag ti silid. Anya launay aya ti pagsarsaritaan da. Pudno amin tinaam mo am ansing. Pasensyakan no inlimot ko ti maipapan ka da Ruben ken Lindon. Confirm. Pudno gayam matalaga. Agpay sugayam. Totoo pala. Ne. Isumatlat ibagbagam ansing. Kat, kumusta nga ro dan nagitidwa, Ignas? Kalpasan ti rin nupak. Nagpaknida pa ila ijay tribo ni Pangulo Baltasar. Agayim mi itiday di agila. Nasayaat nga ro no kasta, Ignas. Adu pa iti mabalinta pagsanitaan. Ansing. Iti kabita na panawen. Makarwaran iti pagbaludan ni Leon agayim mo. Talaga, ansing? Wen, Ignas. Dagiti nalaing nga abogado ti inlalak. Tapno makarwaran iti pagbaludan ni Leon. No, kwarta ti naramat da fortesa, tapno may balud. Kwarta mo ti aramatik, tapno makarwar mo't iti pagbaludan ni Leon. Ignas! Manang Ansing! Apay ka di, Celia. Rumor kayon! Adaing saganak ameriendaan tayo! Ay na, madamdama pay. Anda pa araramidan may kanignas.
Anya nga tararamidan da kan Ignas. Madida ito yan. Mataya kon iti selos. Saan amabalin? Kagurkurak na itang Ignas. Ito lang sumangpot. Ngam samali tararamidan na. Husto daytan, Manang Celia. Saan tamot nga ang muno anya talaga ti araramidan da anti ansing kan Tata Ignas ijay siled. Kuna ngamin itay ni anti ansing nga agsarita dalaang itinalapat. Nagsakit tinagam ko, senyorita. Agi mo na ka talaga. Manang, di ka agpanunot iti sabali. Matayak lakit di. No isukat nak ni Ignas ka ni Manang Ansing. Saan to ang mapasamak dayta? Gaputadan leon ni anti ansing. Uray pa'y, senyorita. Gumura ka talaga. Kita man, sanda pa'y larim mo rin si Led. Manang, Mataya ko ni Tiselo, senyorita Diana. Manang Celia, naglukatan ti ridaw ti silid. Nalpasen ang nagsarita da Tata Ignas kan anti ansing. Ala, di ka nagsangit, Celia. Awan ti dakes ngay naramid mi kan ni Ignas iti silid ko. Nagsarita kami laang itinalapat. Punuti ko na ni Ansing, Celia. Napatag namin tinagsaritaan mi. Umay kamuten, Celia. Silo sa kalaunay met. Ignas, Apay, Ansing. awisem man laang ni Celia iti Celedyu. Da kayo matagpupok ijay. Agsarita kayo itinalapat. Anya? Pasensya ka na. Nukas di ti jar ko itay, Ignas. Maawatan ka, Celia. Ti maipapanken ni Leon tinagsaritaan mi. Anya? Gayam ko ni Leon. Kat nagpatulong akin ni Ansing, tapno makarwar iti pagbaludan. Nukas ta? Sikat ti makagapuno apay anagam amudalyon kan Manang Ansing. Wen, Celia. Isungawan ti rumbang apagselosam. Day talaang tinagsaritaan mi. Apay nga rod nagbayag kayo iti silid nga nagsarita. Adu tinagsaritaan mi, Celia. Isu apasensyakan no nabayagan kami. Dakkel tinamnamak. Ang makarwar matla iti pagbaludan ni Leon. Kaputa frame apla ang tinapasamak. Pinagandar ni Fortesa ti kwartana. Tapno maibalod ni Leon. Anya? Inaramid ni Fortesa dayta. Tapno mapukaw ti maysa kadagiti kabusor na. Ignas, Binayadan ni Fortesa tilintag. Nang runa, kat kakunsabos na payday di General Barbosa. ha? Dagiti abogado a binayadan ni Fortesa, tapno maibalod ni Leon. Kalaat ti ibabak nang da. Anya? Pabor amin kan ni Fortesa tilintag. Kat ni Leon tinagbasol. Babaan kan ni Ansing. Matulungan na tigayam ko iya pagbaludan. Kastagayam, Ignas. Wan Celia. Isu a kinasaritan ni Ansing dagiti nalalaing abogado na. Tapno maadal man ang tikaso. Kat makarwaran ni Leon. Kastagayam. Dagiti nagtistigo kontra ken ni Leon. Kat tao matla ni Fortesa. Binayadan na dagijay at tao. Tapno maimamag ni Leon. Nga iso kat nagbasol. Anya? Hagapot marigrigat ni Leon. Awan tinaaramidan na. Kan awan tinang suporta kan kuana. Kinunakmat adimon panunutan day di apagtang manong. Nagsaritaan tanday ta, sana ya. No apay asidiran naklata ti konsensya ka, Ruben. Mawatan ka manong Lindon. Kas kaniyang kalignas. Puray ka sana ti pan nakapasakit na. Pinakawan na ka. Ruben, Pinatay mo day di alo na akasinsinta. Hanggang naaramid latan niyang kalignas tinang pakawan kan ka.
Iso kastakmat kan ka. Nasayaat kayo kanyang kalignas. Nadagsan tinagbasulak. Ngem napakawandak lata. Manong, Kasano nga iwaksik titugot tinapalabas ko. Imukuukan iti kaunggak dagiti madingay na aramid ko iti kalabas. mabalin mo ta mabaliwan titugot tinapalabas tayo. Manong Lindon. Ruben, Mga barwanan tayo. Katlipatan tayo ang mamimpinsan dagiti tugot tinapalabas. Gaburan tayo day ta atugot. Tapno saan na maipalagipay tinasayam ang napasamak iti pamilya tayo. Wen Ruben ading ko. Kaya't kumatan agaburan day ta atugot. Tapno awanen ti pakalaglagipan tayo. Nakadanon tan gito'y nakaita naman dagiti dadakilyo kini Ruben, Lindon. Wen sinay. Amok akayat mo't agmaymaysa. Isa panawan ka pa'y. Urayan kalaangan iti sirok ti kayo. Agyaman na kitipan nakaawat mo, sinay. Sige, Lindon. Panawan ka pa'y. Tatang. Nanang. Addaak ita dito'y sangwanan tinakaitan naman nyo. Sa di naman ti ayan nyo ita. Sapay la kuma. Tamangagyo dagiti ibagak. Pakawanindak. Gaputan nagbasulak iti pamilya tayo. Pinanggap ko apatayin idi ti kabsat ko. Kastamat din niyang kalignas. Diyak amo a pamilyak gayam ita. Basol amin daytoy ni Fortesa. Inalanak iti sidong na. Pinadakkalnak. Kan pinagbalinnak addakas ataw. Sipud ubingak. Pinarigat na kon. Nujak tungpalan ti kayat na. Bugbugan nak. Isuan ako nak iti bagik. Ngawan gayam ti serserbik ataw. Gaputa maparparigat ak matlaan. Sa anak ang nakarik na iti ayat ken pamatag. Ti maysa ang nakanak. Sinapol ko ti ragsak ko. Babaan iti panagsugsugal ko. Nagpapasak ang nagragsak. Kat masurot amin apagayatak. Aging gaadimtang tibundaway. Ang nagbalin kami amortal ngagkabusor kini Ruben. Diyak mo nga isugayam kat kabsat ko. Patpatgan kayo, tatang, nanang. Saan kumaanarak-rak ti pamilya tayo? No saan agapo iti dayjay a Fortesa? Anyan to ti pagbanagan dagiti agkabsat a Ruben ken Lindon. Gagayem, di uliwayan adenggen. Di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon. Virgie Paclay. Musika. Ken computer recording technician. Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.